Crna Goro, zemljo mila, krše bogata, milija mi ne bi bila da si od zlata. Jedan od ovih putnih kroz vrijeme i prostore Juan Vladimir Martinović, master vizualnih umjetnosti, slikar, dizajner i profesor istorije umjetnosti, dizajna i komunikacija, rođen 1964. godine u Argentini, u pokrajini Čakovo. Likovnim jezikom udahnuo je život jednom mitskom svijetu, kojemu i sam pripada, svijetu čiji izvorni bitak određuju prošlost i sadašnjost, duhovna vertikala i egzistencijalna uslovljenost, nostalgija, čežnja za zavičajem i život svakodnevice. Retrospekcijom prohujalih vremena u kojima je smisao ljudske sudbine satkan od duhovnih i emotivnih finesa tananosti, on vaskrsava tipizirane likove Crnogorca i Crnogorki koji nas pozivaju da budemo sudionici jednog čudesnog iseljeničkog životopisa, tajanstvenog spiritualnog obreda koji povezuje dva svijeta. Na osoben način Juan Martinović predstavlja sudbinski crnogorskih emigranata koji prati od crnih planina gdje orlovi slijeću rodnog kraja do beskrajnih ravnica Čaca, tamo gdje su se sudarile, a vremenom i harmonizovale dvije kulture i dva različita društveno-sociološka profila ljudi u zajedništvu u kojemu su naši iseljenici sa posebnim pijetetom i ljubavlju čuvali i očuvali svoje etičke i etničke korijene. Ljudi kao sjenke bdiju nad novim domom, dok travnate ravnice, tajanstvene šume i prirodu nadvisuju figure dostojanstvenih i ponositih Crnogoraca i Crnogorki koji čvrsto stoje na obećanoj zemlji, u stavu fotografski zamrznutog trenutka, sa nostalgičnim pogledom koji bludi u daljinu. Likovi se stapaju sa predjelima novog svijeta, dok hromatski registar primarnih boja crnogorske nošnje, crvene, plave, žute, zlatne i komplementarne zelene dominiraju slikom. Svojstveno umjetniku respektabilnog kognitivnog i emotivnog nadahnuća, Martinović duhovnu iskru crnogorske zajednice vizualizuje realnim predstavama i apstrahovanim formama sa premisama geometrijske strukturalizacije koja je svojstvena njegovoj likovnoj i dizajnerskoj poetici. U kontekstu navedenog trebalo je riješiti kompleksan problem kako likovno izraziti osobenosti crnogorskog bića po sebi kroz njegove moralne, estetske, vjerske i antropološke posebnosti. Mada likovi figure Crnogoraca i Crnogorki predstavljaju mikrokosmički nukleus od kojeg se šire energetski talasi duhovnog, čulnog, emotivnog ljubavi koji su donijeli sa sobom iz daleke im domovine. Martinović kao lajtmotiv uzima arhetipski simbol nacionalnog obilježja crnogorsku nošnju koja ga fascinira svojom nevjerovatnom ljepotom, bogatstvom motiva i raskošnom dekorativnošću. Umjetnik je uzdiše na pijedestal mitskog, poetskog i kulturološkog simbola crnogorskog identiteta. Zapravo, naše impresije pred ovim slikama možemo sagledati kroz dva aspekta, memorijski tezaurus koji se prenosio sa predaka na potomke koji su sačuvali luču svog etičkog i etničkog porijekla i naše personalne observacije na izložbi. Crnogorski Čakov, Čako Montenegrini, u Matici Crnogorskoj na Cetinju, na kojoj predstavljene slike doživljavamo kao mentalne predstave metafizičke i ontološke fenomenologije. Ovdje je riječ o složenoj percepciji koja se uspostavlja između nas i onih sa druge strane stvarnosti, između posmatrača i aktera radnje koju nam otkriva Juan Martinović kroz slike na kojima se suočavamo sa životom naših ljudi u Argentini, u kojima su neminovno utakani i prepoznatljivi beočuzi domovine, od molitvenog hrama do bubna, gusala, okućnice i planinskih predjela. Iskra luča koja svetli iz njihove domovine, tegobe iseljeništva, težnja za boljom budućnošću, slutnja koju naziremo u pogledima, stavovima figura, ali i načinu tretiranja nošnje koja predstavlja nezaobilazan motiv na njegovim slikama. Ona je prisutna u kompozicijskim, strukturalnim i hromatskih slojevitostima sike. Inkorporirana je u polja i šume, na zemlji i nebu. Njenim preciznim, gotovo hiperrealističkim definisanjem umjetnik samosvojnim jezičkim vokabularom transformiše je u abstraktno-asocijativne forme koje su u funkciji idejnog, meditativnog i vizualnog narativa.
Dijelovi nošnje poput zrake šire se prostranstvom, dok se trombolosi razmotavaju, zlatovezi svojom ornamentikom pretapaju u polja i imaginarne građevine. U metafizičkom prostoru šire se energetski talasi koji savršenim linearnim ritmovima prati nečujna muzika kao jedinstvenu simfonija u kojoj se miješaju zvuci starog i novog kraja. Gospodin Martinović je idejnom potekstu motivskog sadržaja prilagodio svoj likovno i estetski izraz. Osim hiperrealističkih detalja, on postepeno apstrahuje motive koristeći fasete i optičke iluzije. Međutim, ovdje nije riječ o formalnom kubističkom razlaganju forme i optičkim prelamanjima svjetlosti i sjenke, već o metaforičkoj konceptualizaciji, meditativnom kaleidoskopu koprenom prekrivenih fragmentarnih sjećanja. Statična predstava dobija pokret dok raster i linearne strukture simuliraju prostorna pomjeranja kroz vrijeme u kojem se realnost pretapa u sanjarsku iluziju. Pred nama se ređaju slike koje stvaraju utisak teatarske predstave romantičarske slikovitosti. U njihovoj realizaciji su evidentna likovna i dizajnerska rješenja koja skreću pažnju na umjetnika koji suvereno vlada crtežom, prostorom, kompozicijskim rješenjima, kolorističkim kontrastima, kadriranjem radnje, uspostavljanjem jasne idejne i komunikacijske relacije sa posmatračem. Juan Vladimir Martinović na likovno osoben način kistom je ispisao jedinstvene stranice istorije naših iseljenika u Americi, dok je prezentaciju slika osmislio kao likovno literarnu cjelinu u kojoj slikarska djela prati tekstualni dio priča kojim se pojašnjava inspirativni, sadržinski i kreativni čin umjetnika. Svoja djela predstavio je na brojnim izložbama u Argentini, Buenos Aires, sad i na našim prostorima, Crna Gora u srcu, u Lovćencu i identitet u Podgorici, a sada i na Cetinju, izvorištu svog genetskog koda, nukleusu svojih smisaonih, spoznajnih, emotivnih i čulnih senzacija koje je razvijao i njegovao u rodnoj zemlji Argentini. Diskurs bih završila autorovim riječima: ova izložba slika ima za cilj odati počast crnogorskim imigrantima koji su se naselili u pokrajini Čako početkom 20. stoljeća. Kao potomak ovih Crnogoraca, nastojim kroz ove metaforičke slike izraziti nasljeđe koje su nam ostavili i njihov doprinos kulturi Čaca.